Inshuti bavandimwe mukurikirana Ibano TV nkuko bisanzwe mu makuru aho tugenda dusesengura ibyasohotse mu binyamakuru, ariko uyu munsi tugiye kuganira kandi mbarariki hari abatumirwa hano mumenyereye mu mashusho media atandukanye, ariko uyu munsi turi kumwe na Tawusi ndetse na Katabarwa mubamenyereye mu mashusho media atandukanye, ariko uyu munsi tuje mu busesenguzi aho tugiye kureba umutekano mu karere. Twabonye Sadeke yinjira mu butaka bwa Kongo ije gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu karere, izije kurimbura umutwe wa M23 ngo iwurimbure uhereye mu mizi iwurangize. Ariko tuza kubona itsindwa ndetse tubonira imitaha. Twabonye faze ya mbere itaha ndetse itangazamakuru rirakumirwa ku rwego rwo hejuru, tubona faze ya kabiri nayo itaha, none nejo ubundi hatashye faze ya gatatu ahatashye amakamyo arenga 41 mwibanga rikomeye aho himiriwe itangazamakuru. Ariko mbere ya byose reka twakire abatumirwa bacu. Reka mbere kuri Tawusi nguhaye ikaze. Urakoze cyane. No kuvuga rero tutaragiye kure ku kibazo cya ne Sadeke. Yego Sadeke yo gutamwibanga. Yego ntabwo bitangaje mwibanga rikomeye. Impamvu bidatangaje, yego urabona yaje ziko ije gukora agashya kuri muri ya mitwe nk'uko yaje yiteguye. None rero ikindi kuza ntabwo yigeze isaba inzira u Rwanda. Ntabwo tuzi aho yaturutse, nta tuzi ubugenje ngusubije inyuma. Yaje ivuga ngo ije kurimbura uriya mutwe ikanakomerezaho n'umwanzi wundi. Uwo mwanzi ntabwo tumuzi, niho nyikomereza. Noneho rero igiye gutaha isaba inzira he u Rwanda. Irireba kunyuramo bose babireba kuri televiziyo n'abanyarwanda bose bareba, iragwiterekanye n'ijoro. Umuntu naje nihisha none musabye inzira yo gutaha, none ndanyura hehe? Reka niyene n'ijoro n'ubu babona abanyarwanda turabona uko ariko n'ubu byabaye by'ubusa. Ubu bagwabonwa n'uhagaze n'utwara abonye n'ubundi barabonye amatara Kigali araka, abantu bose uraka amatara. Oya niba nareba nukuvuga ngo abana bagiye bafata amafoto kuri telefone ariko kanyagawe barafite ibitwaro ibifite imirizo ibifite amatwi ndiko ziranwara uri kabuti. Ni mama ya Mungu ukuntu nabibonye kurwana no mu mutwe. Ahubwo nashanze M23 ngize amahirwe yo kuzayibona, ushobora gusanga ari biveju. Oya kuko uriya mutwe ngo ni M23 nanyi nawe utinya. None se nabonye ibintu byaciye hano cyeka nimba narabagana ariko nta kavuga ngo nkwerekera akavideo turahari twishe haciye ibintu bya none haciye amato ntarabona kuri isi. Amato ntarabona ariya. Noneho uri kibaza iyo witegereje, reka dusubire noneho umutekano mu by'ukuri mu karere. Turimo turabona igihugu cy'u Rwanda kirimo gisenanyana amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe asinyana na Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imbanziriza mushinga. Ariko uyu munsi turimo turabona igihugu cy'u Rwanda kiri mu nzira nakita mu nzira nziza, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri iki kibazo. Uyu mutekano hagati y'u Rwanda na Kongo, iyo bavuze uyu mutekano wumva iki? Mbere na mbere ndashima yuko bira bintu biri kubaho byo kugira ngo basenye amasezerano, ni bigaragaza ko hari umwuka mwiza ugiye kuboneka hagati y'ibihugu byombi. Ariko uwo mwuka mwiza utavuze ngo bizakuraho umwuka mubi bifitanye ndaki na M23. Ntabwo bihuriye. None se niba mbyumvishe neza n'ubwanga aya masezerano areba ibihugu byombi, ariko ntabwo ureba umutwe wa M23. M23 ntabwo ari y'u Rwanda. Ntabwo ari umutwe w'u Rwanda, ntabwo mujye ndagira numvikanishe neza barabitondukanya abantu babyumva. Nuko M23 irukwayo, igihugu cy'u Rwanda kirukwayo. None se amasezerano u Rwanda ugiye gusinya na Kongo nayo hana imbibi nayo ushotoranye hagati y'ibihugu byombi. Ikindi twebwe turashaka amasezerano dusinyanya yo gusenya umutwe wa asize ukoze amarorerwa mu Rwanda. N'ubwo ngo uyu mutwe wabyumve neza ni FDLR. Uyu mutwe wa FDLR ukaba uri mufatanya n'igisirikare gikomeye cya Kongo cya FARDC. None uyu mutwe rero wasize uduhekuye ni uri mu masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko indi mitwe ikorera ku butaka bwa Kongo ntirimo.
ntabwo igomba kuzamo kuko twebwe tunashaka amahoro yacu hagati y'igihugu n'ikindi. Ibyo bya Kongo na M23 ni ibyabo, natwe twagira ibyacu. None se ubu ngubu uraza kumbwira ute uko niba dushaka amahoro mu karere umutwe wa M23 ukaba utari muri aya masezerano, FDLR ikaba itari nako Wazalendo ikaba itari muri aya masezerano, n'abanoza n'aba Mayimayi bakaba batari muri aya masezerano, uraza kumbwira gute yuko aya masezerano hataza kumenekamo amazi? Ako tutagenda kure mu minsi ishize wumvishe ko M23 ifite ibiganiro na RDC bikaza guhagarara byawe Qatar. hari Rwanda wumvishemo nta rwari rurimo. Niyo mpamvu rero amasezerano y'u Rwanda na Kongo atagomba kuzamo M23. Nge numva yakagombye kubamo. Oya ntabwo bishoboka. Kubera ko ni umutekano mu karere. Oya ntaho bihuriye. Oya nibyo. Ni mu karere ndabyumva, turi kumwe mu karere ndabyumva. Ariko noneho tugomba gusinya amasezerano yacu bwacu nk'igihugu cyacu. Ariko twibanze twebwe ku giti cyacu katabarwa urabibina byumva uti. Ko ngiye mbyumva. Bagomba nyine ikintu cya mbere tuvuge nimba bari mu masezerano yo gushaka umutekano mu karere. Yego. Uwo mutekano ntabwo uzaboneka bo ubwabo nibaticara ngo bicaze bara bose bateze umutekano mukeya. Yego. Ngo bicare bakora ayo masezerano nyine. Yego. Mu karere. Ubwo nibakora amasezerano ari abantu babiri. Tuvuge n'urugero ari abantu babiri. Yego. Kandi nyuma y'abo bantu babiri hakaba hari abandi bantu barenga bane. Yego. Bizateza ikibazo n'ubundi. Owe turabyumva kimwe. Ikindi cyo wibutse nuko mu masezerano tuba turi kugirana tukaba twabagira n'inama mu buryo bagomba kwicaza inama twe bakaganira. Ubundi ndabona kugira inama kurwa gute dushobora kugira inama tukavuga tuti mugomba gukora ibi n'ibi kugira ngo hari ahantu irabe twese igombe iveho. Dore igitekerezo mbona ni inama twabaha nabo twavuga igitekerezo gikomeye cyane. Naho leta ya Kinshasa yagombye gushaka uburyo ki irimbura Wazalendo. Twibuke kandi ko Wazalendo yahawe intwaro iryo yininga igisirikare cya FARDC mu kujya kurwanya umutwe wa M23. Yazihawe nande? Yazihawe na leta ya Kongo. Kandi nuvuga ngo bakaba ari nabo uyu munsi ubwo harimo banuganuga gahenge, ubu uyu munsi umutwe wa Wazalendo uhanganye n'umutwe wa Twirwaneho. Ikibazo rero no mutajya mumenya buriye nukuba ira mitwe yose Kongo igira gukigaha intwaro aba bitwa ngo nabayiriho ngo babarwanye bane Wazalendo ariko nabo ikintu bataramenya nuko nayisubira inyuma ikabarwanya kubera ko ariya buri muntu asakura yishyira inda nini riyo byonyine. Ikintu uvuze kirakomeye. Inda nini kiriyo kiri hariya mu mashyamba kiri muri Kongo nacyo gituma gikuru intandaro. None se iyo urebye nuvuga ngo iyo nda nini cyangwa se uko kudahuza no kutamenya igikenewe, turimo turabona u Rwanda ruri mu nzira y'iterambere cyangwa inzira yo gushakira amahoro akarere ni hamwe n'igihugu cya Republika ya Demokarasi. Twarangiza tukabona ingabo bwazo nuvuga ngo abakongomani ubwabo hagati yabo barimo barwana. Kongo bwayo nibanze ireke gushyigikira imitwe yitwaje intwari muri Kongo. Nireka kwishyigikira ikayikuraho. Yego. Gufatanya tukakura ntire yindi birori. None se ubu guhuza kwa Kongo n'ibi bihugu byo mu karere urabona birimo bisatira cyangwa bizana kwa iyi mitwe naho byazana umwuka mwiza bigatuma n'ibyo byose bigerwaho. Nge ndabona rero iyi mitwe irenga magana ikora kuri buriya butaka itazarangira. Wowe igomba kurangira byose biti ku mutwe wa Kongo. Ikibazo ega nubundi urebeye mu ishusho nyamukuru ubona ko nubundi ikibazo kiri mu basirikare ba FARDC. Oya ba Kongo. Nukuvuga ngo nkunganiye yego nkunganiye usanga ahubwo uyu mutwe wa Mayimayi usanga uyu mutwe wa Wazalendo n'indi mitwe ishamikiye. Ega bose n'abavuka muri Kongo n'abanyekongo. Abangaba n'abakongomani. Bose nagara abakongomani. Iyo n'abakongomani. Bose igisirikare cya Kongo kimeze. Sibyo? Jewe mu minsi yashize twagiye tubona no ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Ugasanga baraza bagafata umuntu mu muhanda uri mugenda bakawufata uri mu muhanda ugenda bakakwambika imyenda y'ingabo zabo bajoininga n'abanyekongo. Iki ni ikibazo gikomeye kiri hagati y'abakongomani ubwabo bagombye kwicara bagavuguta umuti wo gushaka umutekano muri kariya gace kandi birakorwa nande na leta ya Kinshasa.